Pozdrav kolege, pokazat ću vam jednu vrlo bitnu stvar koja treba da se obavi ovih dana, a to je, znači ova biljka je u trećoj godini, znači tako izgledaju biljke otprilike u trećoj godini ovdje kod mene, nažalost prirast je malo slabiji, ali tako je kako je. Ono što je bitno jeste da se skidaju ženski cvetovi, evo pogledajte, znači njih jednostavno prstom samo malo pritisnem i to se skine. Znači ima ih dosta. Evo vidite, znači oni treba da se skidaju iz razloga da biljka ne troši energiju na plod jer je previše mala i slaba, treba nam da raste, da sve odlazi u stablo, u prirast. E sad, još jedna stvar koju ja radim. Samo trenutak. Znači, evo ovdje je skinut cvet. I evo vidite, ima ovdje ovaj mladar pupolj, kako se već zove, i ima ovaj ovdje. Znači, uglavnom gdje ima cvet, ima po 2 komada. Ja jedan skidam. Evo tako. Zašto? Zato što tu će krenuti, ako ne skinemo jedan od ova dva, znači krenut će da rastu ovako i imat ćemo kao u V. Biće duplo i to nam ne treba. I ovako ćemo posle taj tokom urezivanja naredne godine da ga otkratimo, tako da bolje sada da ga eliminišem i da ne moram da ga sečem sljedeće godine, da biljka troši bez veze energiju na njegov rast. Evo vidite cvjetić. Ako su ovi mali ovdje, znači ne mora sada se skidati, može i kasnije. Ali cvetove je generalno bolje, što ranije, to bolje. Evo i skinemo ovaj. To. Evo i ovdje. Gotovo na svakoj grančici ima cvetova. Evo i ovdje ima cvet. Evo vidite, cvjetić. Ovi što su mali, malo je pipavije da se skinu, ali kao što rekoh, što se ranije skinu, to je bolje. I ono najvažnije, gore na lideru je bitno da se skine. Evo vidite. I tu isto skidam ovaj obavezno. To je to. Ono što sada također obavim dok ovo skidam ove cvetove, a to je da pričvrstim ove biljke. Kao vidite, ova biljka nije vezana. Većina biljaka je ovdje vezana, ali negdje se i od prošle godine još vezana. Negdje se iskidalo ova patlika, negdje nije. Negdje treba da se pritegne, tako da to isto obavljam sad. Mislim, vjerovatno ste pratili i vidjeli, zadnjih dana je bilo dosta oluja svud redom po Srbiji, tako da time što ću da pritegnem biljku, smanjit ću šanse da dođe do oštećenja grana ili da se sama biljka polomi ili da se iskrivi. Uglavnom vezujem ovaj lider od prošle godine. Inače ovo su trake, ovo je stara posteljina koju sam i cepao na nekih 2,5-3 santima širine i njih koristim za vezivanje. Obično vežemo u 8. I kada se dobro zategne, nema brige, to nema problema. Pošto ja živim ovdje u košavskom području, ovdje kod mene ima dosta vetrova. I ti vetrovi znaju da naprave dosta problema. Ako biljka nije vezana kao što je ova,
a ima ove pritke od udaranja mogu da se polome ili oštete mlade grane, što naravno nije dobro. I to je to. Znači ova biljka je čvrsta, znači i vetar ne može više da napravi neki veliki problem. Kao što rekao, košavsko područje, a i oluje znaju da naprave problem. Još jedna stvar koju radim sada, znači kada obilazim da skidam ove cvjetiće, jeste i kontrolišem dole da li ispod 1 metra, odnosno ispod prve ramene grane, treba da se skidaju pupoljci. Verovatno ne može se vidjeti na videu, ali ovdje dole je krenulo evo 3 komada koje ću sada da skinem. Tako da uglavnom praktikujem da odradim više poslova od jednog.